ayet hunsan kuarilti, ahun ilia COVID-19, ay kale koshol, mi mañelap no hak onyoh takneh masanil anima, yutol ahun iliati, ay kale yet hunsan kualti. Kas maskin paisa tu kam masin betila sakan ila tu. Angkai put kam maksai put. Yukun ila tu pakan dasaan mas mukai kan tokan ay. Yuhtol chiwoche chintaine alinkolwa yeto inkono. Chiwoche chintaine himam intut inchikai inmamin alewet ahnail. Kashiawalil chikotaine kopapay, shiren kan lahwoh, ashkahan tahunsan mojalil kowach nini, ye chikotaine alkopay yutol kokinal, asan chanjun, yuh kokinal, alyikisal kokono, ayuh tushin, hun kalon okotaine kopa, ye chikotaine kokinal. Amo hapchitoh kaip ankula lebjet ahnail huh, yuhun yetnaha chihut kosholti. Hion beikopa, yetoh choshko chushchot, yetoh cholilal kochahli, yetoh kokultak paitalkahanon. Kamo hapchitoh kaipan kulal, kokanon smahil koti, kalkochahon kokap, hun cholan. Hun sapakas konal, taya estima yalaga kunaraba, yo walil kapan snapilati, setiu, yet katainon kalpasel apinal, yetoh pina la familia. Ais cholilal setachun kokanoni. Yo walil ayin hunsans chikin ayoktila akonok mitanoch o kehajiloch kaskeya no hunsan tigine chikin ketok on ahtegine cham yo walil shmachai el hasta bayib anko cham yalan kosat kalyalan kotikaitila kam chak ana mascaria kaktila porque juntin man cholilaloch y kam kachamal ana mascaria tolchay yalananu juntin man cholilaloch yo walil chak ana mascaria yingwach Chaon op yin asat para que cartu duarchun maja el acham yeto hati. Kapas hunsa taaya stihach el toch manjo a man toje tehti yo walil tol kach ahilo kaskartu kan ilia ke apnok yulana. Eshet kono kotaine hekoba yuh kokawil kaltikisa. Apishchi el tojinspi, Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que tojun chenio mel toj apishchi.